Jadi sonima diri aja sekali mah berdua di pulang. Mulai aja mak dia mata berpikir gose jelas merohata ibaga setikyo. Di hamuna hula-hula na. Raja bakta tumaselas do rohanami ibaga setikyo alani sa nama kita tulau saudari Raja Nami sama taruhan ini hakim siap kami berdua tu. Jadi siap kita mah kita nak rumah tu ala labor hak kita tu kita nak dokta kerja bapak nanti pemulu motori tu pemulu motor ni Aista live itu. Jadi masa apa tadi hutan ini ulu dijauh dah mau Raja Nami. Sino na tutup na kura-kura iberet so pun bisa. Bahawa dengan baru bejala dengan memang baru. Iya nang muro kami tulang tu kita mau. Mahor memang baru nak kemana memang baru tutupan ibagas na. Boleh ada mah direjai ada tu takas di bahasa ilek kamu tu kami ingat. Noksa kami tu kita direjai. Raja Nami. Ya memang baru. Raja belum. Masalah situ tu roh kami. Itu kinoksa. Ima tu di ulang permasalahan dia ni yang kota. Tu sotar balasok kami doi. Uli bahasa dohor kolong munai tu kami Raja Nami. Tu hukum tu kami doi si horniro kami. Di tinggi ulau ni hurang segat doh kami marlopan jur na hukara di kami Raja Nami. Alai di bagian tikio roh kami tu hutangi Raja mabuan si pangaron nadabo. Ima jud nama saudara asa tu masai takas upasaha tami sokon si bangano ni rejei molo itu kurang dia karun salvo ba para Raja Nami sokon para soru hamuna buat kami di so ima turu ni si bangano nama saudara Raja Nami Raja Ulur di partikiano nunga dilabung nami be paro main na Ima buru ni Raja. Jadi hidung hubay uti utami Raja Nami. Tu masih dekat tu. Parsauran ni anak nami ima hilamu. Dot parumen nami ima buru nami. Selanido itu huwala putih kami. Roh Raja Nami. Lawan foto kamu Raja Bapan di bagian tikion. Lawan buat si bangang matado. Asa tong dorohong nami Raja Nami. Son ni dok ni si tua-tua urak ni hati-hati kita tuk ni busu-busu batok mah hata muliate siap kami tuhamuna Raja ni hula-hula nami ala di bertinggianon nunga tu masayuli jaladingkan haroni parumain nami tu balas nami marga silitoma wanuai rohani tu balas mono pasahaton ulahuni asatum lasma rohani Rajai macakun haror nami apala di bagasan dikyo. Ope Raja Nami ni bola utemukur angur sama sampai-sampai. Nungaro kami no elison pamorong muna Raja Sinitoma pada foto kamuna asa tunengganna hita bertutur mata kasma upasa tami ima sibobon nami dinaro kami paula une tu bagas di Raja Nami. So ubok kami si panganon otik susadia do Raja Nami. Alai pos doro hanami perlepas roh do Raja Bapan tu otik susadia pio Raja Nami sibu buan nami om palas roh hamuna dohon nami ma soni dok ni si dua si titik mana si Bapan bolang-bolang pangarauda otik susadia pe nah huwa kami palas roh hamu Raja Nami amat dari batama nama buhi basu-basu siok kutima kami Raja Nami Mulia te matuturi hamuna amang borona amang boru las boro kanami bibig suara alaya amang boru di las boro kanami kadado napaturo alam idopok kamu nakit awang boru nafurang sobu hami dawat nahurang kuet sobu hami marlokta amang boru yari nam saltu dan sedoron nami hati dak konon nami do yang gak ngadenggat ngadito kahilang Butuh rohani mengatur indah nalas jala sagat Tuhan naruh baju jala sobudo uas nami minum air si tiu-tiu
nanti nahuam mengenai amang boru. Kalau amang boru terdalu kamu berbeli pos lang asobat lauk bota terdalu kamu atau bahwa tu ni raja jalan anak ni namora naikot kamu di boda naikot kamu nang dito. Di suatu juro kamu kata foto kami hula muna tong dibuat kamu dia kasih panganan nadaru. Asima rohani amat tanah mertua debata. Di hamun amang boru nami tutu anggiat atau songanok nyamata sona tangyanta di masuk amatan nomor 2 debata di hamuna lima amang boru nami sobat dia kehatan sepangan nadahu nabi nasaat muna tuhami asal dokonon masuk nanidok nyamka na 2 bagot do anggona markanto dulu yang go nomor 2 oras kami hula muna nama jaro tuganda nama sikat ni di hamuna pa amang boru nami parhorasa dot tang kabian Matutur jana. alai amang boru dipanggil rohana memang boru kadang sa ada Tuhan merpa gamolo tu pejuk pangkat kita nang mernyamuli hamsan buta namio buah hatamu tumotok buta muna memang itu hak jolo rupiah mu makan merpa asal dia tu ramos do ukuran pergi di kalapai ngalau si bono muna tu buta memang boruna tersoni memang boru jadi soni do kita nomor bagat tu kita pe namar borhak kahita nang waik si holdor sabab hamma hita mata kotor amang boruta paguluh hamu motor tay mobil tay adi jauh kaya hamu amang boru Bijau no tulang na buka. horas mani hamu amang boru Oras mga tulang na burju. ayo horas amang boru jadi ilo tutu amang boru babulotut sama berparona dengan tak adong buah-buah nami Etakas di dok akan ada dua sinu adalah tanisa di dulu si taponga dosa atau dosa dari molosoni idana hina kalau das alani ilo raja nami nungat masih hami tu borona got helana di dok akan ada dua tubuh hawi berbi tempat isi malu alhami nungat masih roh kami nungai marugat lu jalan berhenti honi dan anak boru dia pala tikion di siho ni rohana didokapkan dua tubuh mana sikoru ditorong kita diam asa dekat akan nabar hula baru ikon masih kapotan bosok pidom dia asa tubuh malu mau hanakkan nabar dia jelas alanya do amang boru aji sitom do tahe hula yang pernah pucuk ni tak diam mau do tahe helana do purna bilang nabar dia nanti do nasida Noma raja nami. bayi wale ala siar rohana amang boru dia bala dikion dulu di burung dua hatu tarasaran Indonesia 2 cuma mau orang yang baru nami dong hilang nami sudah habis berdua nah sekarang ini amang baru dia balati kiot di haron nami hula muna dua kami dona dek ima si bangan asosa dia si bangan natabu ima dek si buludu dek namok dek nagarjam dek si tiu dek zakat dalam kami maato kalau makmulake usabuhut na kawatan na martua di bata dihita na hula baru tuarik na kami huto asima to rohana watan na martua di bata agiat mahamu ato rak mudurur tukaruan alatakas tu berek kami dekat kamu na pamoron nami marsia jua ala dilo amang boru asagiat mamarhiti boron atong sahat nauli sahat nadeggan tarlumomi ma di pasar peon ni ima anakmu nagabe hela nami boru nami nagabe parungan asangiat matong di pasar nanidok ni akka na dua asangiat matong giring tu kosta ditoro di situ tibu mato boru nami do hela nami mangiring-iring do mangopaupa anak bohong matutu terlupa sosok ni dihita ima si dua asa rohong maatong songan nidok ni na dua asa ador haluk betul-betul kuning luk wador hati kita betul kuning horho nang mahita sa rumah dua bayi pahumu saat mahita tu nomor nini saat mahita tu nomor matutu asa rohong nami maatong songan nidok ni akan na dua asa tubuh madingin jarokon ni si martolu horas mator di madingin awak firtan di matobu roma ni pinauli leleng mahita mangulu hadiah ini dohono sebenarnya nang dohor matutu asa rohong nami masong napadi puli asa saat nauli saat akara dingga asa saat isulu ma saat matuwetian tung somropa di haroro nami berhiti dia kesipangan na sosadi terbuat nami
Asa rohon mga atok sa mga nilok niya kada tua-tua. Saat mereka saluhun na tumanggabihan, saat mereka tuman horasan di pasu tu. Matuturo. Jadi atak sa mga amang guru. Karena akas to mo lugar kami apa bagat do sehera tanah kana aduh biar kita amang guru namo. Mulai sa nagugul sa amin nagkinga. Narohani. Gulat kiku mereka kami isong akabangayakan. Jala gulat do yaka pertiga-tiga seorang nanaho majul ay natiyo nananatuas takasan nanaho masuk uas dito. Gabos dohan nami amang guru. Asa buhay kami ng barani dulu panatakan ha? Nang doha tahon nami dihaburjun ni pangurun nami raja dito. Betarsunay amang guru. Oleh ate ba di hamo raja nami raja bapaha malapok puso didenggan ni laguna. Jadi jola hugala sok kami jola tarimo bisibog mo Gabi ma. Ang tarimo tu nanidok ni tulami naking kosrohan ni tulang tongkar non pasato na. Gabi ma guru. Oleh ate di hamo ula-ula nami raja bapaha. Toho hamo nagurju marianak ko margele. Pura jumi hami di satu tikio raja nami du macam-macam pasar dia ima yang kota anak nami nagawi hilamo dohon bangunan nami ima guru muna pitor di halaku di hamudo masih ho laho mengelujugi luak nami on tulang menikir tangga ni hilamo maselas dohon nami tulang anggia matong asa terbui hita tutik-tik kinarang roh marsi lulusan orang arung akka ulang rasmiro ima yang dosin tuhuna abala ulota ditikio. Jadi tu masalah seruan kami di haroromuna rajai bakpa. Juga kamu rakim deke namokmo, deke sidio-dio, deke saul, jala deke sah. Atau las marohani beren, atau dinami. Mengatong deke nabi namunawam raja nami. Asa tong dodohon nami. Tarimot di sebuah munawam. Asa warta nawar hanto waina na negata tumbang yang sagat. Oras mahami pamurumuna na majalo ima deke na mokbok deke saat deke si tio-tio na binomuna na pisaran sa muna tawag muna ba oras mahamo raja nami na pasato buti mga siyang nami pamurumuna alay raja nami at orang sumulang kamamong tu luak ni rajai pas golohan nami pasti doon mamamulok kamu isa dainganan tulang alay berbabaya dong kamu fortun otik susah dia benon lagu itar pasatan son situ atau jadi rajai ditikki padalan muna non banginum akka sidong idong batu belas maruh hari rajai bayi na pangulon nami asas itu masih bola sukopa ulang orang pengaruh otik susah dia son situ atau ina musatan itu apa materi batama nang buhi pasal-pasal Ya, gimana saja nama guru? belas maruh itu. Jadi suami dapat guru mulai ada tadi hubungan kami pe ungalas rohana kami pe tengor kata itu jalan gudang di bawah hatamu Tuhan di gula-gula. Masa rohana atau semua nabi ini dua-dua dulu siapa lo masuk ruang nilai-nilai boros kami hula-hula mana nak jauh juga dalam hari kamu nak bawah nabi kalian. Memang guru naik makan uli mahal satu kali bagas daun bunga berhak mana foto putar kami. Sebenarnya dok ni akan ada dua-dua. Asal aku rata utama main ranking marsiran bong. Tumbaran tapi yang masuk pada daun. Tordi taima masih bong. Jadi alanya apa pada kami? Kami kami. Ekor aku nama kami. Mula tu hutan kami. Meninggal hutan yang berulang yang masih jalan sama kami. Beda memagoda kami. Si kota nomakat ni bawah kita.
Indonesia.